Nā, he rā I whakarite ai kia tākaro ngā tahi ai ngā kaumātua o te waka o mā tātua I ngā momo tākaro o Neherā, pērā I te heitama tūtama, te mū tōrere, te whai me te tapu ai. I make tū marae ngā mātā pūputu nei, e whakarau ora ake ana ia ua tākaro. Taha Maui, man. He whakaora anō I te wairua o ngā tākaro o mua, pērā mo te poi rākau. Arā I te wā e tamariki hia ana rātau. Te kaupapa o te ahurei e whakakori ake nei, e ēnei o ngā tīma tākaro kaumātua, puta noa o te rohe whānui o te waiariki. Koira te mea nui ko te tumanako ne, he pai ki a rātau tēnei mahi. Wetahi kare he maiwiwi rātau engari koe ni te wāhai, whakaputai ngā mamai. Ko ahua ware tonu. Ngā tāngata ki ngā mahi ki ngā tākoro o mua. I wetahi mea, aka haere tonu he tākoro. He hapun tauho tonu kia mātou. Engari tēnei, kā. Mai tēnei kēmu tokatoka, hei māka I ngā whenua I nōhia ai, kei te nōhia rānei e te hia tu hapu I wi rānei. Arā ki e rātu he whakapakari, he whakakaha I te tinana me te hinengaro. There's so much benefits with these games. They can be adapted to suit different age groups. For our kaumātua, also we can adapt the games to suit their mobility. Ai titiro ki a rātou ka katakata, ke te pūrei niti pauro tētahi, ngā kēmu, mai rano, e mai maharau rātou. I roto anō hoki o ngā mahi tākaro I te rānei. Tūturu he whakakoi, arā he whakaohoho anō hoki I te hinengaro. E ai hoki ki te kōrerora, I te kore e whakamahia, e ngaro atu mo te kore hoki mai anō. Ke te ako tonu au mai ngā kaumātua I tēnei rā, kei a rātou etahi o ngā kēmu kāre o te tino mōhio. He kaupapa tākaro nā ngā haura ārohe I tautoko. Tūturu he taonga nui o tātou Pākeke, Koroua Kuia. Ko Hinerangi Goodman, mō te Karere.